Mei ni som pakhat ni lai ni sang ni som ni pani ani e ngai thatu le thir tu te chi bai kan buk veka cheu tun trum kan video a hian US politics November thla midterm election an nei tur boruak ngai nom tak tak te Philippines ram politics tele Russia le Ukraine boruak thu thar ber te kanan puang chuak le dona atira tanga atop thlenga longai thaturin kanan som chewani US Congress November thla midterm election nei tur ani wagin Republican Party le Democrat Party te chuan an party ayo tur thlanna chu an mani party huang chunga an nei chomeka he primary election a hian Republican Party chuan President Lui paphung lung le ro rum zet mai Donald Trump a thlop ten ne na chagin party ayo candidate an chang chomek zela midterm election a hian Republican Grand Old Party te chuan ne na changin House le Senate thi ron thunun ngei an tumani tuna President Joe Biden a pol Democrat thoten House of Representative le Senate thi seat claim te in an thunun ve ri ani Biden administration policy chu House le Senate in apom pui de uzeria hei hi Republican ho te chuan November thla tangin thlak sak le an thu nei na chu saka White House thu le hla tam tak an thunun an tum chodon ani Democrat lamlain thei top chuin Republican ron chak tur hi dan tlat an tung ve boka US President thlan ani in kumli hun an man chugin kumhnina midterm election chu House le Senate seat then khat som thum panga dona nei adi thina President nilai party te an chak ngai me ulo ti turin awm thin Reuters news chuan kumsang ni soma khan President Barack Obama Party Democrat hoten seat somruk pathum zat chu Republican kuta an hlo ni in jeka kumsang ni song puriata khan President nilai Donald Trump ho Republican ten seat somli pakhat an hlo bok ati ma se Senate seat za somnga pali somli porokin an thunun thung kumsang ni somni pani midterm election a chuan Republican ten House thunun turin zali somthum panga seat nga le Senate seat somnga seat khat chau lak bela hnena an chan theina ania tuna hian 50-50 a Vice President Kamala Harris chuan thuthluk na siamin vote apek thei ve wangin Senate chu Democrat ho de chuan an thunun mek ani Democrat ho ten thiam takin mi hring bitna New York Texas le Florida state chu seat humzui an do wangin House seat atan bial siam thar bel tumin malakna an neya ma se federal court namin mani ma siala tin Democrat sarkar malakna hi phalsak lovin a khap saka abikin New York congressional map sian danglam an tumna chu New York top court in ti top turin a hriat tir toni Republican hoten state somnga jinga somli paruka claimin advantage an neya New Hampshire le Missouri state chawin district thar siam an pompuya Kansas state ta Republican thlop election map siam that chu courtin thotani khan alo hno sak bok kumina House Democrat somthum zat chu lovin choltum an om thu an puang tua hei hi Reuters chuan kumsang khat zakwa songkwa pani nuwa House of Representative member nilai choltum an tamber chum ani ati New York chu pem khom tamna le Democrat chakna ti ni in New York City Mayor Republican chak tak oma se Senate tairo Democrat chakna ani thina New York State Chorelna Democrat chakin House seat somni paruka somni pani chu Democrat chak theina tur ruam man ni in US House Republican seat pariat chakna chu achan ve to na ti tlem chaklo theina tura ruam manai ro chu top court berin election map ti danglam a pharlo au chuan omzia om thei talo ani June atanga August la New York election map thar siam tura peifel thei chau ni tura ngai ani State Court of Appeal chuan thakalta election map siam thar hnola chu endika zirchiang turin special master arwa tharani Republican National Restricting Trust Chairman le New Jersey State Governor Louis Christie chuan engtiang poin map siam thama sela Democrat ho te vote chu a thalo vekang ti reporters te ashil New York a hian kumsang ni songpali khan district siam thar mangin voters ten vote an thlaka nam tin chitin chong sang om te vote thlak na chu
ti danglam hlek an du ni hei hi democrat hoten hlok na tel an tum wangin court chuan mani hlok na ringot tel tum party mal ham that zon na ti in court of appeal judge pasari omna 4-3 in democrat hoten constitution siam thana dan an bo che an ti sak awangin judge pani te chuan map thar chu ramdan pulkal an tia judge pathum na chuan lawmaker chen an du dan danin an mani in map an siam ngot theilo atibok he kota member pasari te hi democrat governor ruat vek ani thung West Virginia State Donald Trump thop David McKinley chuan 52.9 to 37.1% ang velin Alex Mooney chu a hnen ringa Fox News chuan Pennsylvania Trump thop David McCormick chu 49% in amha naiber tu kathi marni chu 41% ani anti Trump puya hian kumin midterm election November thlaum tura candidate za somnga zeta thlopa kum sang ni somni palia Republican presidential candidate chana White House lua tura ron kirle atum na konga ama kong ki nok chu then fai tumin a bei mek nia ngai ni karta khan Trump thlop JD Vance chuan Ohio State atanga Senate candidate turin nena alo chang to bok ani Trump hian Senate primary election atan Pennsylvania North Carolina le Georgia State ate mi du zong thlangin alo puang tua Republican voters ten chung chu an vote thling chho zel ni na lang soisel tu te chuan Republican chu Trump pijim ani rongote ti in President Biden chuan Trump la puiber make America great again maga awla chu thil la om American Society Center na ani alo ti sak to ani ton din muna Joe Biden chu November thla midterm election a buk ri na tur Democrat ten an muri lawa US mi pui za asomnga pathum zetin president ani na thok thatok lo an ti ni April ni som ni panga tanga ni ruka Reuters Ipsos poila 61% ten Biden chuan US kong diklo zo ni in an hruai na huwa US in kong diklo a zo an ngaya chung zinga 40% Democrat ni in 54% chu party lam tan nei lo te ani Gallup pola la kum sang ni soma Barack Obama ain ala lovin a che zo ka atang hal bok Democrat ho tu te chuan Biden la lo wangin an mi le sa ten vote thlak tha pe lovin Republican ho te ro anon phu thar chiam bayang ti an hlawani political analyst te chuan house seat somhi chu in chu ngai tak tak tura chutin seat somthum pahni chau chu tu party nge chakzo kang ti hi sar sade om chun ani anti cook political reporter inside the election le University of Virginia Center for Politics chuan Republican hoten house politics boruak thirin an chak an ring ani Democrat jinga Biden admins du dana flagship policy kalpui chungchanga ngaidan in anglo le in beina anasa in Progressive Democrat in tite jinga le Allied Democrat jinga andu dan athumun lo na salomani Donald Trump hun lai po khan Republican Party jinga Tea Party anti mai Lincoln thuthung won tu in ti Eli tol traditional Republican hoten Trump chu du lovin an beina sa thinani voin thlangin Trump Republican versus traditional Republican ti tu ta chu nasa takin an lai hrui po reng ani May nikwa netaka Philippines President Tharatana Thantin tak Ferdinand Marcos Jr. bongbong tia ko mai thin kum somruk palimi chuan anram mi puite chu athla tu nu le pa dictator Marcos de anu email da Marcos ite thil lo ti suala wanga ama chu en tleu lo tu le athil ti tanga thlir turin asil Philippines dictator Marcos te chung kwa hi mi puin an chi lum mai hlona wangin kum sang khat zakwa somriat paruka US helicopter mangin a chena Manila apu chuan in Hawaii muna an tlan chia kum som hi zet nuwa afapa Marcos Jr. chu anunen Philippines a kum sang khat zakwa som puwa pakata kele in provincial level a politics a idulin Congress le Senate te thlantlin ania tun din muna hian allowing chuak le ta ani mi maktadoi somthum pakhat zet te vote chu vote la 98% chia to Marcos Jr. hian ama naiber tu vice president nilai Leni Robredo chu khumina hui to official result hi tun thato pa puan fel tura ngai ani
Marcos Jr. Iowa thupong tu Vic Rodriguez chuan Filipinos mipui zongjong le democracy tan hne na ani ti bongbong apa Marcos Senior khan rong taka sangkhat zakwa somsari pahnih tanga sangkhat zakwa somriat pakhat chunga dictator anga ro are lain mitam tak thale soi sakania an chung ko hau sanga chu turu burulu tukni in an soya bongbong anu email da Marcos chuan atlan siat chan tak an ruma khan khovela meiche phei khokman to tak tak bun sang thum vel anei an ti thin the Marcos family chuan hun kal to thil ti sual nei lovin anin soya nimin khan zilai zali chuang da chu Marcos Jr. du lovin election commission building ko tapung khomin in thandan fel failo tin lungoi lona an lan tirani dictator Marcos Senior kutwa tu te martial law wanga tuar tu te le 1995 fa chi a oru du lo tu group rang ten president chu thailo turin Marcos Jr. hi antia ma se an hloting lowa leftist party akbayan Paul chuan Supreme Court a then zui an tumani human rights group karapatan chuan Filipino mi puite chu Marcos Jr. thlantin na chu hnol ngam turin thu chu an siam bok Marcos Jr. chuan apa chu mi bi ni in a soya martial law puan kha ram tan a tul ani ti in a soya debate ta ero martial law puan hun laya zona te a chang du lo thung a soi chuak ngai lo ani Manila City Mayor Francisco Domogoso chu palina din Filipino boxer mingtang Manio Pacquiao chu pathum na din Pacman chuan beiseina nein katinga hlosi marse ka chebui Filipinos le mirethei te chu hne tu ani tin Facebook aziak Pacquiao hian 7% vote tla a hmuwa ngai ania atira tangin atlin ringlo antama ama chuan evangelical Christian kani angin tlin a in ring viawani Philippines 75% chuan Catholic komna ramania politician eru mang shrem le zel tan tir te soin rilo thunun tiamin mirethei din mun choi kana tiamani Sugarani province a vote athlaka senator a ero atlin chole nge rinani Associated French Press News nena kumsomli pathum kalotling ta sport lam ka solsan toang tiin president atlin lo chuan sport a kir atum lowa Suragani province a anram hectare somhi vel zeta zawa thlai ching tu ni atumani Philippines President Rodrigo Duterte chu drugs ado konga mi sangruk vel thatin UNO me upoi nasa taka human right board chian puwa International Criminal Court aman tura vouchin ani tuna Marcos Jr. chuan President Duterte fanu Sara Duterte Caprio chu Vice President atan running mate amanga Sara Duterte hian Vice President atana ma king tu ain allet thumzetin vote a hutam zokani US anglo takin President le Vice President te arualin a hransin ballot paper manga thlan ani thin Marcos Jr. hian President Duterte angthawin China nena inhim hlai a thlan rin ania a foreign policy chu US tana thalo le China tana thatura an ngai sak ani apa anglo takin mania lalfrot authoritarianism anga lalovin ro rena kalpuin michak tak ang eroin ramro rena kalpui an rin ani Lina Robredo chu China in South China Sea tuipuya an kei pui sa ho vak du lo tu kum sang ri som poruka International Arbitral Court thu chuak anga South China Sea tuipui ven him tla du tu le President Duterte an ri lo do wanga thorum mang le mimal zalena bo chechiama mi sang tam tak rong taka kalum do dal tu social tu ani Philippines drama hiam politics thela phubalak na vendetta omna ram ni in President Louis Eirukna le dan bo chena wanga zela in khung thin ania Marcos Jr. hian President Cholta Duterte hi ICC lamin Human Rights Board chia mitam tak thatua an puna a chui emo dahak lama thon du ang ema hriat ani lowa chutianga anti don chuan Duterte fanu Vice President Sara Duterte chuan arem ti loemo an boi pa hle rin ani tunlai khovel mitfu rona Russia le Ukraine buina hoi vele thungte ang Moscow Red Square a indo pui pani na a German sipai nazi hote kumsang khazakwa somli pokwa mei ni kwa tuklom hria rengnani Victory Day a Russia President Putin chuan
Ukraine chungchanga nena hladau emo indo ti topna emo engamo tak thupuan anei ringa khovelin a thlir thup lai engma soilova NATO ramten Russia run an tumo wangin an in rin lok ma in Russia ram ven himna turin kan bei ti zogin Ukraine mingle indo ti top chungchang reng reng asoi tolova Putin hetianga asoi la hian a mel chu thinrim na nasa tak angin a khatani ti in body language expert ten ansuya a thutlaya amal chunga puan hring deuh ada chu a hrisel tok lo wanga pu in abula thu meichia kum upalam angin alang anti expert Judy James chuan West Ramten Russia laka anthil ti wangin a thinrim na nasa tak alan tir ti in nidanga a melan danen adang lam dai ani ti in Sky News a thil Putin an indo ti topamo nena thu apuang tabok silo chuan Putin hian Ukraine chau ni lewin ram dangpo beijela run mai atum em ni ang ti ngai dan an nei phani China chuan indo ti top ani thoi lo chuan khofela remna le muanna ati ther thong the ani ati President Putin chuan indo na muna thi te chu ram le namta na nuna lan tu tin afaka Ukraine hi run le do angin ai soi du ngai lowa Special Military Operation titura sipai tilu sate angin asoyani US intelligence chuan Russia hian Ukraine raldo mi sipai tactical unit som sari tanga som kuavel atilu ngeringin unit khata hian sipai ja sari tanga zakua inkar omin anchu sakani President Biden chuan Putinan indo ti top thuemo engma thu thar puan thar anei lo chuan ngai ati thalove ati Ukraine le Russia indo chu timaya top tur an ngai talo heti la hian US Congress chuan nimin khan Ukraine mi puitele military chanpuina turin US dollar 2 le ding on somli pekna 8 packet tur an pasa hei hi Biden administration sum an dilain US dollar 2 le ding on sadin atam jok tai ani Congress a hian vote zathum somriat pasaria somnga pasarin an pasa Democratin an thlom deuh vek lain Republican ten an do dan lual thung US and Russia and Ukraine run nuwa chanpuina US dollar 2 le ding on somnga z pekna tur an siam to ni March ni kwa khan house one member za somru pokwa tu somthum parukin Ukraine le EU NATO ram an chen thate puina turin US dollar 2 le ding on so bathum point parukan o pass to bok House Super Senate in tunkara vote la in apom puirin ani Ukraine President Zelensky chuan Kharkiv region atangin khopali atangin Russian sipaite an kirte puanga chuti ruale Mariupol khopuya Azovstal steel work plant mana Ukraine sipai Azov battalion hoda chu nia ting mit ngai tumin Russia hian a beina sa le Associated Press News chuan Azov battalion ho lein hnuai in kul thalak tam tak kutbung tuam lek luk le chau mel tam takanoma then khachu kele lambula tianghol tenoma anjinga hliam to ta din hun alang riak ruakati Azov battalion hi mi sang nei vel omin liam to zanga vel omin ansuya thu chiang tak fin fia thei ani ri lo Azov mi huai sen da chuan Russia sipai kota in pek chu in soi sak ebo thina tho tura nga in pek a in thi thenga tan rai an thlang ni in an soi President Zelensky chuan ral thuam du angin kandong thalawa Mariupol khopui hual bia omda chu kan chan chu mai theiri lawa kan ram lu tu mel mate beilian chu ala om rengani diplomatic manga mun hima son chuak turin kan berenga Russia in rem ati theilo ani ti Putin a chuan Azov battalion hoda chu indo numana sipai man khom prisoner of war turin adu in surrender turin alo put to thinani Azov battalion lieutenant Ilya Samoilenko chuan Sky News nena ni tin mai hi kan top na ni ani theirang ti in liam tam tak anom thule Azovstal steel work plant mun da chu nasazokin Russia chuan bom le missile mangin aron bei war sau sawa liam da chu mumal taka enkolan phuwa mi tu mai rei tak Russia do zo turin min ngai lo ma se Russia ralian chu kan la bei fan fan ani liam kan tam hle towa kan chak lovin hlo kan ni mek zelani ati Ukraine chuan civilian zala om turan ngaya Samoilenko chuan anin thia chuak zo to ati Lieutenant Ilya Samoilenko hian Israel sipai huai sen Moshi deyan ang main amit dinglam chu thildumin atuam tlat ani
a job sipai chuan mel ma te mana om chu kan thina tur ania kan chunga thil thlen dan chuan Ukraine defense de Ukraine sarkar laka chianara phlak taka thlen the ni kan nun chu om ze nei lo ania ma se thi ngama kan be ram na chuan om ze engkim anei ni ati President Zelensky chuan Ukraine khwale khopui te chu than hi le achan ve chugin Russian missile sang ni zani somnga zetina ka tua chune zanin thona tangin min bom na hi anna cholo ti in ral thuam tha le tamjok peturin we samte angen cham chi thina ni Ukraine Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk chuan Mariupol hmuna liam na sa zual tua ta chuan enkol that an phu in arang thei ang bera son chu enkol an mamo ani ati heti la hian Soviet Union atanga Ukraine independent nuwa President Masaber Leonid Kravchuk kumsim re parian mi chu athia nikum khan alung hat sei alo ni to ani sangkha zakwa somkwa pakhat atanga kwali chung khan Communist Party board sangin ro rela kalpia December sangkha zo somkwa pakata Soviet Union USSR ke chet khan Ukraine independence thu jiak tu ani US Army Lieutenant General Scott Barrel chuan Senate Armed Force Committee ne na Russia chu ne tu anlani mai lowa Ukraine po ne tu alani ro boka din mun laklo anlom Russian General Poriata tanga som tha ani to te thil Ukraine chuan Russian sipai General Sopani thatto angin anin soitunga Pentagon thupon tu John Kirby chuan Donbas region a Russia masona thar an nei lo ati thung Germany Foreign Minister Annalena Baerbock chuan niming khan Ukraine ram toine tianga ajin thuthi Germany chu Russia ornu tukle Russia oil and natural gas anin nganna salutuk tina puwa Ukraine chu ral thuam pe konga te thapui tho tok lawa pu in an puna diklosia dan ti tu angai ani Baerbock ki hian khi khopuya buka le arpin khuwa Russian sipaiten civilian mi zathum chuang an thana mun te toin Ukrainian Prosecutor General Irina Venediktova chuan a troyomani Russian sipai war crime tina hi document tam takla khomin war crime ti tu te semdan tur an ngai tu don ani International War Crime Tribunal aimo Germany rampoin war crime tina chungchang hi arel theni Baerbock chuan Ukraine mi puite chu ramhoi sen takin nia inthil tina hian kan thlopin kan din pui tlat cheuani war crime ti tu te ro rel lama roi tura bezel ani ang ati Kiev khopuya Germany embassy po honle thuai tum ni in EU member anlu theinana mala kan tum thu te chu Ukraine Foreign Minister Dmitry Kuleba and press conference an puani Ukraine hian EU member ni aduna chu French President Emmanuel Macron chuan German Chancellor Olaf Scholz an inkoptumin chu ti te thota EU member ani arem lo thule kumhial avei angai tur thu te soini EU member turin EU ramin democracy le human rights chungchanga an din dan te chu fiatakin an ti chenangaya EU guideline standard an phak lo chuan EU member ni hi shortcut in aul sam lem lo ani chu wagin NATO member ni turpoin thenom ram te nena ram chi chin fel lo nei tele NATO standard phalo lu tuktan member ni ngot arem chang lo ani Germany le Netherlands ram chuan ral thuamanga Ukraine tan puina turta chu uluk takin an kalpia Germany hian ral thuam rimjokin Ukraine tan pui chhodon ani karkalta khan Germany a eptu Paul Lienberg Christian Democrat ho tu Friedrich Merz chuan Ukraine alo tlo to bok ani viewer te hnen angen na kan channel mila subscribe saklo te khan milo subscribe sak ve ngai turin kan an somin kan an ngen chuwa tin kan video upload tharte in lo dona in lo muzel nan in tan po ol samjok nan notification bell kha in metanga ola in na donia tin group member viewer raum tak tak te han ngen le du chau kan nei chu comment lama te like lama te po khan tran do la ve zelula tin kan video te hi a link milo share dar sakzel thina milo share dar sakzel tur point kan an som chu kan ngen chu ani